makutoparo rupatawe angka lolang jukar libo na yelino rigo angka na punay dua lalang. Yan narito nasang ito macata lalalampu naniya lalajik ko. Jadi angka lalam malampu angka to mulai lalam majik ko. Saya sa tanrang ritujun na to pusay nariko lalam majik ko inola. Nah tentu pada madeceng ipahatta ritujun na nariko makada nariko pegay kisit di jama-jamang na ang kayaro anu ripegaw sisalay riset dim si bawa apat tongan na ati majapula jikko turiola sana dan niya ang kakiwat di makasolan daripada tarupa tau lebih pihak akasolan na realita alita manang pada na si ditau pak balur iya ro litere bacu ya kurang ipolere risuka na litere aga na litere ni warna ni napa beli pengali tentu material ngatin nama kedai majap litere ku di nasi patu upake mak balu tuh ises anu salah. Nah si sali na sading aga na tekang ngatin na si bawa anu angka na pegaw. Jadi upan na kajajang ibansa na yewi de na samaturo ati si bawa pangkau kengi majapu angka ki koritu rilalang apu sangangi. Narima kwa naro riwat tumelota papole se di jama-jamang tanda-tandan na madecing riolo apa tujuan na tatane madeceng ya roti tak yolo engkemu gari lalang ya maseye ya rek gari lalang ya gelie. Nah tentu nareko masa maturui ate apa tongan na ati si bawa anu angkai mesu malahireng di pangko kengi majepu asau kinin nawangan polina. Nan niya angkani koritu mulai lalang riasang lalang malampu. Angka ni koritu mancaji tau tati ruang rilalang patujue. Nia pada yellow doang maka dah mamuare itu si mata angkai natu gengkeng riale tak rekwero. Nari maka anarong dalam surah Al-Fatihah angka koritu sit di ayat saya saparelo doang. Perlu doang untuk ini imanana rupa tawi sari kamang kaki simata na jalong lalang malam pupung Allah Ta'ala ya dari itu ihdinas siratal mustaqim puang jalo kenga lalang malam pu masalah malabi makotoparo paralui pada ripah makadai majapui di rupa tawi dua alisungetta ya hari itu suruh kan nyaranaka. Jadi itu apa lawangan dua mi. Jadi iya na dua onrong angkai si mata tajaki. Dan niya hakikinna alisungange sit dimi. Ya hari itu suruh gaim bawang. Magi pali pancaji ranaka. Ranaka na pancaji pong Allah Ta'ala ripas sadiangang ikori tu resesena atau pusai. To pusai mi tu tamaranaka nanya tomat tujulalang dina tamaranaka. Maka difong Allah Ta'ala lana surah As-Sajdah ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Angkai koritu tomata nania papule we amalak madicing eriwala ikoritu suruga onrong arak dakena untuk agar surga mancaji famal poleri anu angkai pura ne pegau watun naturi bone tanai makuni rokadan na tomata pe ania tau pegau amalak madicing riwala itu mati nasaba anya menyamang restri monden pong Allah Ta'ala pada toha angkana pura mata pe nia mapidecing ribu na ilinoi
Pengallahu ta'ala masro adili dina kullina pengallah ta'ala milu wala tawe si bawa ja dina kullina tau pego decing riwala ja dina kullina makotofor detuna kullina pengallah ta'ala tau pego ija nawala idecing de tentu jae jatom itu matu pamalana nari makwana naro angka ki koritu lolang libu neyelino iyoro atutungang akhirata pangkau keta manca jiwi caming ritujun atutungang ni bokong ni pas sajai tiga ngasa bokong sempajang si kiri aku mana jasek nalino ipo kau ripa pola ya rega ripa aku mana mi lebo nalino tu yana betul nama kedai agi risesita jatuh gia rega decetogi musti napitaki pamala namati insyaallah Allah taala dari ala na kesimpulan makadai aja lalu kinang kamancaji atapusa nasaba atapusai dega ga akatengenna dega ga padomanna dega ga pangkau ke madecinna majikko lalenna nasabari namalupui alusukna maja nanni yaranaka paccalan namati tesrimondrin napong Allah Ta'ala makoto foro onrong arewakanna jadi idi apari-parini susu irotakna watakalita yang kemu palolan ribu na yelino pada apari-pariki pada apari-pariki pacing aleta pacingi dosa tak beton ada pada loni mai rutungi dosa tak nasaba angka ni paket di dasang hitungan aja natapa na camingi nasaba atapa dosa ya jadi ia turun natin na rupa tawe angka manang itu si mata melo pero decing mabiasa mi di punai hati punai watakali ya nasabari nadina nasu mata pacayana atie nadina iris sepasisare tegai harang tegai halala tegai makasing tegai anu maja sininna tamalabina pong Allah Ta'ala